Pisa urugambo gambera bashemo kutera karuru n'ubwenge bwo kumanya icyo barukwenda no Professor Ephraim Kamuntabire na Sherra Karuru ombicweka byashema President Kajatiyo kumparliament ka ex officio kando kumeno shikamano mkabine wewe kumi hangaliona ejo chirba accident loko jana ngo wewe ukoraje kandi president na chimena kando bakabanya ibarana bete ngo we no kubagambira cyala gambira okutera president Yoweri Museveni kandi mwaba imwenda obuhereza omwanya gwanyu omukozesa yanyu Yoweri Manyo Mtomwe orabaheza ni Professor abekitongore chamize cha National Water and Sewage Corporation hamwe n'abebembezi bashuku baraganisa abatezi bakaruru ngo bargo mu kitabo cyo kutonzya bazomco kuruhuka Ora mutrara gani se shaishenyo nyingi alemanizi when Professor Kaizire yazo National Water basi nsaba engineers kabareba baguma enshozani no kuzitambura Professor yabafuna boosters zo kuzatwara mizi kugiha rwa munena agati karama niminya gadeka mishozi hati mwana y'umushozi kajamuta kagamuna mwino mwana wanywa akayeza kujuma ba master Yoweri master nyonga shomushomesa mwana yajuma ba master mutari mukantukona aza ni wewe yona atenganisa professor rero we owashumi naru yango rwiyanga bamumanyire ngo mushumi ni mujamu naza kambara na jeshi yashashama Professor Ephraim Rwaburembo Kamuntu agambira abashuku naija ko banza iheyo sente as government yabirehiri rwaro ryabeze urkwingana miliyoni 800 hamwe na skane byaremiriye hayo Pisa urugambo agambira abanyashema ngo bagume bamanye ngo buhereza bwona n'ubagano rwo mu cabinet yihanga au Professor Ephraim Kamunta rukushitama amakuraga gasha kwa Michael atwakire